sesihlabelelo somthandazo isabatha isihlabelelo senkumbuzo isizulwana senkumbuzo usila inkumbuzo kaNkulunkulu Siyabonga izikhonzo ezinhle zasezulwini. Bantwana benkosi enkulu yakithi ebuhleni wamaNazaretha uNyazi wezulu. Uphinda siphumelele ithuba lokuba sizoyithoba phambi kaMvenqange sithamele inkonzo yakhe yasabatha. Ukade funda umshumana kaNkulunkulu khona ivesi la nifundile elithi yisabatha namhla nina bantu nonke awudebele lokho yisabatha namhla nonke nini nesaba uJehova debele lokho lilodwa uthi namhlanje mina nawe engiqala ukufika ngaphakathi kwamathamhlophe ngifana nalowo muntu ophinde lo vesi ifundiso lezi uShembe ayibhalile esingayinayo kodwa zona zayicuthungwe kahle ezulwini njengakuMoses. uMoses wabizela entobeni yaseSinayi wabuya abizela entabeni yaseSinhlwathi ngoba izonika umthetho azofika enikeza indlu yakwabo indlu kaJakobe. Ikuvesi bani awufunde la lezi umbopha funda yisabatha namhla bantu bonke yini mesabayo uJehova. Amen. Nina emesabayo uJehova uNkulunkulu ukalathumele izwi lakhe utshela umhlaba wonke yisabatha namhla bantu lonke. Amen. Amen. Kodwa nina emesabayo uJehova. Amen. Usho umhlaba wonke kodwa uNkulunkulu uyazi ukuthi khona abasaba yena abazolugcina isabatha. Amen. Nawe namhlanje loko wazalwa wena uqala ufike ngaphakathi kwamathamhlophe loko wazalwa into enkulu emndenini wakho namhlanje usabele imindeni yakhe engamsaba uJehova ephula isabatha njengamanje khona abantu ababhizi babasingomane omlilo njengamanje bayosa bahlohlozisa badansa benza yonke abamsaba uJehova nabazalwethu abamsabanga uJehova. Yisabatha namhla abantu lonke umenyeza umhlaba wonke kodwa nina elisaba uJehova kushiwo wonke umuntu. Amen. Abo umnandi usaba uMvenqange. Amen. Kunosaba umuntu. Amen. Namhlanje nakuleli bandla lasezulwini sesisaba uMajiya kuloNyazi ziphambene izinto sesisabana sodwa uzothini umshumane sibona uzothini kube khuluma ngomthetho woNyazi kuthiwa uhambe bathi hayi uzothini umshumane mangasayenzi inkando yakhe. Yisabatha namhla abantu nonke kodwa nini nimesaba uJehova
lemndeni esiyiguqele lapha ekhaya emphefumulo abantwana benkosi iningi lalo mesabanga uJehova kuba lamsaba uJehova lalingeke lihushule ingane eziwu-12 emkhosheni uba besabanga uJehova babengeke bathathe inhlabathi yamathuna yemndeni bayibophele phayilwaneni bathwale ngayo bathathe ingane bayibeke edongezini bayishize bayihlanganise ihlulu lengane bathathe bahlanganise nehlulu lenja umbundlwane bahlanganise edengeni ilizwi lomlotha libe yinsizi athi uMajema esehluphekile kuthiwa sokunikeza manje isithole sika-1 million esifakwa negazini lakho bakuhlabeze ngereza ukhuluma kanjalo uNkulunkulu kabhekabezayo wathi nisuka lani ngishiye nihambe niyomajiya banihlabeze umqala lo umqala omncane kangaka bawuhlabeza koze kwenjani urawundise umqala ngereza wawuhlaphulwa ngereza ufake iy'nsizi kanti lezi iy'nsizi kuthathwe umbundlwane wahlanganisa nombungu wengane yaphuphuma yachutha lahla yakhushuka bese ufakwa la egazini lakho yisabatha namhla abantu nonke kodwa nini enimesaba uJehova okhokhokazi bethu abamsabanga uJehova bamsabanga umvelinqama ngoba bakwazi ukubulala abanakwabo ngamakhubalo nangembokodo ngoba efuna nje ukuhlala yedwa esendlini abulala abanakwabo nini nimesaba uJehova zange amsaba uJehova ngokwazi wami umbobo kamkhulu wabulala umkhulu ngoba efuna ukungena unkosikazi wakhe ukuba wamsaba uJehova ngeke ambulala kamsabanga uJehova sikhuphele bona abantu abanjani babone wakhe basezulwini namhlanje banqonqoza phezu kwabo bathanda ingane yazisabele uNkulunkulu nezansi emhlaba eyizela indoda namhlanje eyizela indodakazi namhlanje eyizela umakoti lapha ekhaya usehamba yosabela uJehova emzini kaNkulunkulu ekhaya emphefumulo nangey'thobile ebheke phansi yisabatha namuntu abantu nonke kodwa nini nimesaba uJehova bona bamsabanga uyabona umuntu usesabatheni njengamanje usudla utshani mshumane kakhulu yathi inkosi ilanga phezu kwentaba siza ngey'ngwevu zakithi phela sasingekho thina ngaleso sikhathi iyakhuza inkosi ibona abantu bonke kuvela utshani emlonyeni amadoda ayobambisa utshani ngapha nangapha abantu behlala esibani zabo uthi muzame ukuthatha utshani nikufake emlonyeni ngoba thina boshe kusho inkosi ilanga hayi mina uthi thina boshe siza ngey'ngwevu ey'ndala namezangwevu madodana uthi wayekhona ekhuluma uNkulunkulu uthi muzame ukuthatha utshani nikufake emlonyeni ngoba thina boshembe sishaya amadimoni kumajiya aphuma abaleka angene etshaleni aqashe athi ngimbilibili aqashe etshaleni uthi wena bese uyabuthatha lowo butshwala uvuze ngawo thatha idimoni lakamajiya lifake emlonyeni uthi uyosinda kanjani ngoba lokuphi esikhipha kwamajiya ngeke sakwazi ukukhipha kwena asiyekele ngikhuluma ngoba nami uqobo lami mangalibekumpompo kwami ngizoliqalaqala bese ngiyaqontula ngidla kodwa kade sidla inyama phela lapha ngaphandle isikwaqala sisahlele emazingeni kodwa sikhulunyiswa ukuthi bakhona abantu abayizingqapheli abantu mabezwile bayilonde leyo nto abangafani nami nawe ungabudli utshani abantu abasesabatheni njengamanje bakhonza abahle basezulwini uluvindi lohlele eparadesi manje luta ngabe uyathakatha ukuba njengokusesabatheni usaba uJehova okhokho bethu abamsabanga uJehova siguqele bona-ke nakulowo muzi kaNkulunkulu mayibonge Nkosi singakabadedeli abantwana bakaNkulunkulu abaphiwe inhlanhla yokuvakashela imindeni yabo izobatshela usizi olubakhungethe ethuneni kanye nezwi lamvelinqangi livukela kubo libatshele abantu abamngileni ekhala emphefumulo abanye ekhala emphefumulo
okumenzi wathola khona singakabaningi bengifisa ukudlulisa le ndaba umsomi lo wayephatha iduku owayehamba phambili olumhlangano sey'nhlanga zendaba uzwa ngiyakhuluma esitimeleni ngiyakhuluma ngiyaphetha ngisemfanyana lo wayeshubhangeni ungaze ngisemncane uthi ngangikhuluma esitimeleni le ndaba yalowo muzwa lapha nami ngangingazi ngangithi ngangiphethe ingazi ukuthi ngithini ithi uzowaphi isibhedlela kanti isibhedlela semphefumulo mayibonkosi ngiyakhuluma ocishe ngiyakhuluma usethi esethatha sebemnikayo kuthiwa asinikeze umphathi usethi yazi uyakhuluma nje lomfana bovana angiselobana angabe ihlisi kanje uthi uyakhuluma nje lomfana bovana hey uyangithunula thina ngemihla inkosi iyangezuza sikhuphe inkomo la sisuke la maphansi la kuthiwa mdedele khona siphangusana nenkomo sihambe sineziqotshelana sithi siyongenisa imindeni yethu ezulwini siyongenisa imindeni yethu ezulwini khuphe inkomo uthi kwahamba kwaphela inkomo esibayeni kwaphunzika imbuzi isibaya salala isibaya sayinkomo salala inkukhu kwamile ungwenya esibayeni seyimbuzi uthi kwathi sengasazi kwaqhamulisana kwazi sidondolozela eqhuba inkomo iqhuba ingenisa ebuhleni uthi sashekelela lesazangaphambili safike sagoba ngaphambi kwakhe sathi wemfana usibani bani yeyi wena mina ngizala unyoko mina yini lo lokuyenza uthathe inkomo uzonikeza ushembe uzopha ushembe inkomo thina esiphethe impilo yakho ungasinakile so lesibona ukuthi ushembe uzokunikani ngoba ushembe uNkulunkulu njengoba uthatha abantu bakini uthi uzobafaka ezulwini ngale nkomo uzofaka abantu begwazana bebulalana oyedwa ukhala ukuthi wangenelana emzini wami wangibulalelana ukuthi uthathe umngane kusho umkwabo nomkwabo uthi abanye bengena bethuka iy'nhlamba abanye bangena bakhwipha basaphethe iy'kwabo basenza imikhuba yabo uthi sawesibone mfana wami labantu bakini othi bangenisa ngeke bangene ukuthi wena uphethwe yithina komali ukuthi uthengisalukwazi ezalulini uthi ungasuke ukhupha inkomo uyise uNkulunkulu uthi umfake ezulwini ungakhupha inkomo uhambise uNkulunkulu uthi umfake imindeni yakini ezulwini uthi ayikho into enjalo mfana wami uthi nje ubone isibaya sakho siphelile siqedwe mina ngoba uthathe iy'nkomo zethu wazisa uNkulunkulu nalabantu bakini bazabangene ngathuka lapho iyakheleka lento ngikhumbula manje sakha leli khaya uNkulunkulu uthandeka uNkulunkulu wayeqinisile bayazi abantu ukuthi uma umuntu enesibili uyayehla emfuleni ayogeza kanti bakhuphele ekhaya amen makushoniwe abantu bahamba bayohlamba emfuleni mabefuna ukugeza iy'shoro zabantu baye emfuleni ebuhleni bakanazathi sezulwini ikhona isizwe afika akhuluma la ukuthi phela umuntu uma ekhuluma kanakeli wafika akhuluma la ukuthi wayesebenza lapha ebuhleni elungisa isilibhodi kababa wayezinkulunkulu ethethisa abefundisi uthi heyi lento ithi abantu abazothenga amathikithi la ingani sezulwini la ingani ungakhile umfula lapha ezansi abatshele ngani abantu bayekhale bayogezwa bazoza kanjani iy'thixo la ikhona leyo manibuza labafana abantu bathi bayifaka le babuze bawamphekela bantole ukhuluma iqaliso kuyayisebenza ijwayele ukusebenza kwabo uthi ngahamba phezulu usilemboni ngalalelo abakhuluma nabo befundisa abathethisa wathi ukhuluma abala ngathi khuluma zababala bakhonza abahle basezulwini baningi bayabuza bathi siyaqala ukufika ekhaya emphefumulo ikuni enziwayo akukuningi owenziwayo ushembe ufuna inhliziyo yakho umntwana kaNkulunkulu sowungenile amen iyona ushembe ayithathayo inhliziyo ageze ngayo imindeni yakho ayilamule ayithulithinqa ayiqoqe ayibuthe emakhulumeni amane ukufa phela wena ukusele ukuthi wena khona uqonde ukuthi muphi umndeni wena ophakathi kwawo amen uphethwe kini noma uphethwe kwanyoko na noma uphethwe kagogo zalunyoko
wena kufanele uqonde kulula ukuthi uqonde ukuthi uyibuze wena ukuthi ngizalwa uma isithole sakabani ensizweni yakabani leyo nsizwa yakabani yabakhipha yena abakhongi bayothi mnumzane besho ukuba Nyoko zaphuma yini inkomo zamabheka emzini kayihlo zaya kaNyoko wakhishwa yena uNyoko waya kubo wawusuzalwa upheleleke lapho semndenini wakhe sezulwini sephakameni ephakameni belezezulwini izulwini semndenini wakho. Uma ngenzekanga lokho uyihle ngazange enze lutho wayebhusmane nje lapha emgwaqeni efaka izandla ebhaketheni ashaye kumfika abize uNyoko bathathane bahamba wadabuka kwaphela kanjalo awuyena kwababa ayikho into ozoyithetha kwababa kwakho wena hlehle uhlangana nomalume ubaxoxele ngalomayime osowufikile la ezweni lasemaqadini isezweni lasemaqadini la. Amen. Ukuthi kwamasho wasusela uMarshall Campbell ibhulu eladla izwe lakithi neNgisi wagcina sekuthiwa indawo kaMarshall wagcina sekuthiwa kaMarshall la kuthiwa kwamasho nangakini uyaziyo ukuthi lize liqanjwe ngegama lesithatha inkosi yakithi ebuhleni bomphakama unyazi lwezulu. Siyabonga zikhonzo ezinhle zasezulwini bantwana benkosi enkulu yakithi ebuhleni nomaNazaretha unyazi lwezulu uphinda siphiwe leli thuba lokuba sizoyithoba phambi kwambenqange sithamele inkonzo yakhe yasabatha. Ukade funda umshumana kaNkulunkulu khona ivesi la ngifundile elithi yisabatha namhla nina bantu nonke awudebele lokho yisabatha namhla nonke nini nesaba uJehova debele lokho lilodwa uthi namhlanje mina nawe engiqala ukufika ngaphakathi kwamathamhlophe ngifana nalo muntu ophinde lo vesi awuphinde lo vesi ifundiso lezi uShem ayibhalile esingayinayo kodwa zona zayicuthungwe kahle ezulwini njengakuMoses. uMoses wabizela entobeni yaseSinayi wabuya bizela entabeni yaseSinhlwathi ngoba izonika umthetho azofika inikeza indlu yakwabo indlu kaJakobe ingivesi bani awulifunde lapho lezi umbopha funda Yesabatha namhla bantu bonke yena imesabayo uJehova. Amen. Nina emesabayo uJehova uNkulunkulu ukalathumele izwi lakhe kutshela umhlaba wonke isabatha namhla bantu lonke. Amen. Amen. Kodwa nina emesabayo uJehova. Amen. Usho umhlaba wonke kodwa uNkulunkulu uyazi ukuthi khona abasaba yena abazolugcina isabatha. Amen. Nawe namhlanje loko wazalwa wena uqala ufike ngaphakathi kwamathamhlophe loko wazalwa into enkulu emndenini wakho namhlanje usabele imindeni yakhe engamsaba uJehova ephula isabatha njengamanje khona abantu ababhizi babasingomane omlilo njengamanje bayawasabahlohlozisa bayadansa benza yonke abamsaba uJehova nabazaletha umsaba uJehova. Yisabatha namhla abantu lonke umenyeza umhlaba wonke kodwa nina elimesaba uJehova kushiwo wonke umuntu. Amen. Ave umnandi usaba umbenqange. Amen. Kunokusaba umuntu. Namhlanje nakuleli bandla lasezulwini sesisaba umajiya kulonyazi ziphambene izinto sesisabana sodwa uzothini umshumane sibona uzothini kube khuluma ngomthetho onyazi kuthiwa uhambe nabathi hayi uzothini umshumane mangasayenzi intando yakhe
yisabatha namhla abantu nonke kodwa nini nimesaba uJehova lemndeni esiguqele lapha ekhaya emphefumulo abantwana benkosi iningi lalo mesabanga uJehova bona msaba uJehova lalingeke lihushule ingane eziku-12 emkhosheni uba besabanga uJehova babengeke bathathe inhlabathi yamathuna yemndeni bayibophele phayilwaneni bathwale ngayo bathathe ingane bayibeke edongezini bayishize bayihlanganise ihlulu lengane bathathe bahlanganise nehlulu lenja umbundlwane bahlanganise edengeni libizi lomlotha libe yinsizi athi umajama esehluphekile kuthiwa sokunikeza manje isithwalo sika-1 million esifakwa negazini lakho bakuhlabeze ngereza ukhuluma kanjalo uNkulunkulu kabhekabezayo wathi nisuka lani ngishiye nihambe niyomajiya banihlabeze umqala lo umqala omncane kangaka bawuhlabeza koze kwenjani urawundise umqala ngereza wawuhlabhulwa ngereza ufake iy'nsizi kanti lezi iy'nsizi kuthathwe umbundlwane wahlanganisa nombungu wengane yaphuphuma yachutha lahla yakhuluphi bese ufakwa la egazini lakho yisabatha namhla abantu nonke kodwa nini nimesaba uJehova okhokhokazi bethu abamsabanga uJehova bamsabanga umvelinqama ngoba bakwazi ukubulala abanakwabo ngamakhubalo nangembokodo ngoba efuna nje ukuhlala yedwa esendlini abulala abanakwabo nini nimesaba uJehova zange amsaba uJehova ngokwazi wami umbobo kamkhulu wabulala umkhulu ngoba efuna ukungena unkosikazi wakhe ukuba wamsaba uJehova ngeke ambulala kamsabanga uJehova sikhuphele bona abantu abanjani babone wakhe basezulwini namhlanje banqonqoza phezu kwakho bathi ingane yazisabele uNkulunkulu nezansi emsamo eyizele indoda namhlanje eyizele indodakazi namhlanje eyizele umakoti lapha ekhaya usehamba yosabela uJehova emzini kaNkulunkulu ekhaya emphefumulo nangeyithobile ebheke phansi yisabatha namhla abantu nonke kodwa nini nimesaba uJehova bona bamsabanga uyabona umuntu usesabathe njengamanje uzudlutshani mshumane kakhulu yathi inkosi ilanga phezu kwentaba siza ngey'ngozi zakithi phela sasingekho thina ngaleso sikhathi iyakhuza inkosi ibona abantu bonke kuvela utshani emlonyeni amadoda ayobambisa utshani ngapha nangapha baluhlala esibani sakhe uthi muzame ukuthatha utshani nikufake emlonyeni ngoba thina boshe kusho inkosi lapha hayi mina uthi thina boshe siza ngey'ngozi ey'ndala namazangozi madodana uthi wayekhona ekhuluma uNkulunkulu uthi muzame ukuthatha utshani nikufake emlonyeni ngoba thina boshembe sishaya amadimoni umajiya aphuma abaleka angene etshaleni aqashe athi ngimbilibili aqashe etshaleni uthi wena bese uyabuthatha lowo butshwala uvuze ngabo thatha idimoni lakamajiya lifake emlonyeni uthi uyosinda kanjani ngoba lokuphi esikhipha kwamajiya ngeke sakwazi ukukhipha kwena asiyekele ngikhuluma ngoba nami uqobo lami mangalibekumbongo kwani ngizoliqalaqala bese ngiyaqontula ngidlokode kade sidla inyama phela lapha ngaphandle isikwaqala sisakhela emazingeni kodwa sikhulunyiswa ukuthi bakhona abantu abayizingqapheli abantu mabezwile bayilonde leyo nto abangafani nami nawe ungabudli utshani abantu abasesabatheni njengamanje bakhonza abahle basezulwini uluvindi lohlele eparadesi manje luta ngabe uyathakatha ukuba njengokusesabatheni usaba uJehova okhokho bethu abamsabanga uJehova siguqele bona-ke nakulowo muzi kaNkulunkulu mayibonge Nkosi singakabadedeli abantwana bakaNkulunkulu abaphiwe inhlanhla yokuvakashelwa imindeni yabo izobatshela usizi olubaphungethe ethuneni
kanye nezwi lamvelinqange livukela kubo libatshele abantu abamngileni ekhaya emphefumulo abanekhala emphefumulo okukhulu ngizobathola khona singakabaningi bengifisa ukudlulisa le ndaba umsomi lo wayephatha iduku owayehamba phambili olumhlangano sey'nhlanga zendaba uzwa ngiyakhuluma esitimeleni ngiyakhuluma ngiyaphetha ngisengumfanyana lo wayesho uvangeli ungaze ngisemncane uthi ngangikhuluma esitimeleni le ndaba yalowo muzwa lapha nami ngangingazi ngangithi ngangiphethe ingazi ukuthi ngithini ithi ngizowaphi isibhedlela kanti isibhedlela semphefumulo mayibonkosi ngiyakhuluma othisha ngiyakhuluma usethi esethatha sebemnikayo kuthiwa asinikeze umphathi usethi yazi uyakhuluma nje lomfana bovana angisebovana angabe ihlisi kanje uthi uyakhuluma lomfana bovana heyi uyangithunula thina ngemihla inkosi iyangezuza sikhuphe inkomo la sisuke lapha phansi la kuthiwa mdedele khona siphangisana nenkomo sihambe sinezikhoshelana siyongenisa imindeni yethu ezulwini siyongenisa imindeni yethu ezulwini khuphe inkomo uthi kwahamba kwaphela inkomo esibayeni kwaphunzika imbuzi isibaya salala isibaya sayinkomo salala inkukhu kwamila ungwembe esibayeni seyimbuzi uthi kwathi sengasazi kwaqhamukisana kwazi zidondolozela eqhuba inkomo eqhuba ingenisa ebuhleni uthi sashekelela lesazangaphambili safike sagoba ngaphambi kwakhe sathi wemfana usibani bani heyi wena mina ngizala unyoko mina yini lo lokuyenza uthathe inkomo uzonikeza ushembe uzopha ushembe inkomo thina esiphethe impilo yakho ungasinakile so lesibona ukuthi ushembe uzokunikani ngoba ushembe uNkulunkulu njengoba uthatha abantu bakini uthi uzobafaka ezulwini ngale nkomo uzofaka abantu bekwazana bebulalana oyedwa ukhala ukuthi wangenelana emzini wami wangibulalelana ukuthi uthathe umngane kusho umkwabo nomkwabo uthi abanye bengena bethuka iy'nhlamba abanye bangena bakhwipha basaphethe iy'kwabo basenza imikhuba yabo uthi sawesibone mfana wami labantu bakini uthi bangenisa ngeke bangene ukuthi wena uphethwe yithina komali ukuthi uthengisalukwazi ezalulini uthi ungasuke ukhupha inkomo uyise uNkulunkulu uthi umfake ezulwini ungakhupha inkomo uhambise uNkulunkulu uthi umfake imindeni yakhe ezulwini uthi ayikho into enjalo mfana wami uthi nje ubone isibaya sakho siphelile siqedwe mina ngokuthatha iy'nkomo zethu wazisa uNkulunkulu nalabantu bakini bazanabangene ngathuka lapho iyakheleka lento ngikhumbula manje saka leli khaya uNkulunkulu uthandeka uNkulunkulu wayeqinisile bayazi abantu ukuthi uma umuntu enesibili uyayehla emfuleni ayogeza kanti bakhuphele ekhaya amen makushoniwe abantu bahamba bayohlamba emfuleni mabefuna ukugeza iy'showo zabantu baye emfuleni ebuhleni babanazathi sezulwini ikhona isizwe afika akhuluma la ukuthi phela umuntu uma ekhuluma kanaleli wafika akhuluma la ukuthi wayesebenza lapho ebuhleni elungisa isilibhodi kababa wayezinkulunkulu ethethisa abefundisi uthi heyi lento ithi abantu abazothenga amathikithi la ingani sezulwini la ingani ungakhile umfula lapho ezansi abatshelengana abantu bayekhali bayogezwa bazoza kanjani iy'thixo la ikhona leyo manibuza labafana abantu bathi bayifaka le babuze bawamphekela bamthole ukhuluma ihlalisuku kuyayisebenza ijwayele ukusebenza lwabo uthi ngahamba phezulu usilibhodi ngalaleli babekhuluma labo befundisa abathethisa wathi ukhuluma abala ngathi khuluma zababala bakhonza abahle basezulwini baningi bayabuza bathi siyaqala ukufika ekhaya emphefumulo ikuni enziwayo akukuningi owenziwayo ushembe ufuna inhliziyo yakho umntwana kaNkulunkulu sowungenile amen iyona ushembe ayithathayo inhliziyo ageze ngayo imindeni yakho ayilamule ayithulithinqa ayiqoqe ayibuthe emakhulumeni amane ukufa phela wena ukusele ukuthi wena khona uqonda ukuthi muphi umndeni wena ophakathi kwawo
uphethwe kini noma uphethwe kwanyoko na noma uphethwe kagogo zalunyoko wena kufanele uqonde kulula ukuthi uqonde ukuthi uyibuze wena ukuthi ngizalwa isithole sakabani ensizweni yakabani leyo nsizwa yakabani yabakhipha yena abakhongi bayothi mnumzane besho ukuba nyoko zaphuma yini inkomo zamabheka emzini kayihlo zaya kanyoko wakhishwa yini unyoko waya kubo wawusuzalwa upheleleke lapho semndenini wakini sezulwini sekuphakameni ekuphakameni vele sezulwini ezulwini semndenini wakho. Uma kungenzekanga lokho kuyihle ngazange enze lutho wayebhusmane nje ima lapha emgwaqeni efake izandla ebhaketheni ashaye kumfika abize unyoko bathathane bahambe wadabuka kwaphela kanjalo awuyena kwababa ayikho into ozoyithetha kwababa kwakho wena hlehle uhlangane nomalume ubaxoxele ngalo mayime osowufikile la ezweni lasemaqadini isezweni lasemaqadini la. Amen. Ukuthi kwamasho wasusela kuMarshall Campbell ibhulu eladla izwe lakithi neNgisi wagcina sekuthiwa indawo kaMarshall wagcina sekuthiwa kaMarshall la kuthiwa kwamasho nangakini waziyo ukuthi lize liqanjwe ngegama
Thuba sesiyadedela uqala inhlansuthi uma ingekho sonikeza abashumeli basikhokhele basibhaqabule nabo bagcotshwa ungaba umshumayeli ungaba umkhokheli uma ngabe kukhona ophathisiwe unalo ilungelo lokuhlabelela mgcotshwa mase ufikile umbhobho bese uyanqamuka bese ungena odabeni mayibonga inkosi amen nanto ngithuba siyadedela Kusala ngoba ndophela benza sendwede phansi kwenkosi ubheka amalanga uqala ukuhamba 2022 ngasahambisa imbuzi eyisho phathwa lokuhamba base befika besho ngawani uthe ibezu kwentaba umhlangano wasekhuluma inkethe emdwale ukufika belise nezinto ezinkulu kakhulu lithi lenkethe ndodala sibonile sabantu bakandovu ngomalume ngazala khona mama lathi sibonile sabantu bakandovu imbuzi nilethe ekhaya emphefumulo kana lathi siyabonga kakhulu sogadini lathi kodwa mfana wami samningi kakhulu esamele kwenziwa ngithe samakaze lokho lase lithi lalelayo mfana wami siyakwazi ukukhuluma nawe usize ukwenza usuke kodwa-ke kuthi umambe ebuhleni uyokeka ngoba kulolimi osusesokhuluma kuwe ongazuluzwa ibese ngiphuthuma ngomatshi uzongena isikhumbuzo ngalamadlovu basengeka zilindele ingakapholi usanjalo usanenswana kwase kufona ingane ngasekhaya yathi sawubona kwasekukhulumisa kwazi sathi lo mfana loyo ugogo wakhe ase ngithi sifuna kodwa sifuna ngasele ngasengifuna salwazi ngithi sawubona khulu sithi lesalwazi lalelayo mfana noma ngithi ugogo wakho ukhulu wakho wahlukanisa nomyeni wethu okwakuyisokale kwakubalisa nomyeni wethu ukhulu wakho ngithi ngibeka ngokukhulu ngidla uthi lozala uma wakho uthi yazi ukuthi uma wakho besesembini bebabili ukhulu wakho umdala umkhulu wakho amenzelanga lutho amhlawula ngihlawula ngihlawula aphezanga ngishumuzi kodwa uma wakho wathi mayilanda eyintombi wasemphelelisa wamphoyisa wamenzela yonke into uthi akwazi lokho ukuthi ngiyakwazi uthi lalelake umkhulu wakho wayesebenzisa umuntu omumbi kakhulu mfana wami lo wenza ukhulu wakho lo omdala engenzelwa lutho lo muntu osebenziswa ukhulu wakho wathi nalokho kwami ukuthi wasala umyeni wethu wathi akulutho umphatha kabuhlungu lo qala angalenzelanga lutho ekubeni amzalisa ingane zayinqwami uthi nalokho kodwa ngifungizwe kahle uthi nalokho akuyize unalokho ngale kakhulu uthi ogcina onengakho ukhulu wakho lo ngithi ngiyamesaba uthi uthe umkhulu wakho esemphelelisiwe wayesehamba eyolanda umuthi wogcina ekuthiwa mshaya umyeni wakho uthi lana wona khona uthi wabe sesebenzisa umuthi owawunezila zakhe uthi leyo nto yabacula kakhulu abantu abangasekho basebemlanda umkhulu wakho emhlabeni wathi wasebenzigama emposhele wathi ubuza wakho kodwa wathi ubuza wathi uyazinhlami wathi umuza wathi uyokutshela wakho wathi noma engazwa kwenzeke wathi kodwa wathi ngakho umkhulu wakho ehambe emhlabeni esandla kucala ngokulanda abantu abangasekho ngokuthi sengcolise umkhulu wakho ngey'nsika zomzimba wakhe ngabe sengimbuza mama wathi mama kulokukhuluma ngokuvona ngathi ngokukhuluma kanje mama isamazisakuningi sengitshela ukuthi sedumuza komalume mina siyabalanda lithi hayi fana sakuningi yasibunga ukuthi beshiwa lento ukuthi sakuningi ngiyambuza umama lithi mama ngizwa kuthiwa ukuthi sisakwazi kanje uthi besiqinisile mntanami uthi umama ozalayo uyakutshela ukuthi uma umuntu wesimame kumele ugume ugeze kube kuhlile ukwazi kube manzini uthi nokhulu wakhe noma wakhe okuwukhulu wakhe umama ozalayo uthi beyiphatha into ekwenza ukuthi ugezeke ube nqoba umuphathi komyeni wakho kanti izongcolisa umyeni abasuke bemganile ileyo ndaba engizenayo ufikile kuthe besuke lidlule base beyifika uyisakwazi ejwayelisiwe njengomama isibulala mphuthuma uyekhala emphefumulo athi ufunale usebenze kakhulu athi yaphuthuma bese ufika besuke lidlule wafika yasebenza kusasa base ufika iphethisimayo base uyinikela uyinikelo base uyibhalisa njengoba kuthwala nje kumele ubhalise ngithi yakhe ephelele base ubhalisa ukuthi uzothenga isemasithi imali mangihola noma ngakhipha ikhala kwamalume
ufika ukukajela kulungile kodwa ngoba ngiyeza ukuthi lento ithi angiyeza ukuthi ngikele kwathi ngakusasa ekuseni ngathi manje uvuke emathini esesondayisa abafana ngibahuphi 3.3 ngibuyile namhlanje le mali lengangibhathile ukuthi uzoyikhipha sengiholile yakhe ngiyikhipha namhlanje ngemali yabo abanginikeze yona ushembe uNkulunkulu ngiyafuna ukuthi angilekelele imindeni yami ayivuse ingaphambuki khona yenze lokhu ekumele ngiqale ngakho ingafiki ngokuqinile kepha ukhulume lokhu inkosi ibuseni izweni Amen. Amen. Siyakhetha inkosi ingaphezulu. Igama langu Siphiwe Akamhambo ohlala khona la kaMashwa F la ngaseTolo Moyo ngasemaphepheni. Ngifike la ekhaya sengibhabhatisiwe ngoJulayi. Base ngibhabhatisiwe ngoLwesithathu ngifike uNazaretha wami ngawufakile. Mangithi ngiyambingelela umshumayeli Majiya athi sathi yaphendula ukuthi avuma ukuthi ngiyambingelela. Avela athi hey uNazaretha wakho wena. Angabizi wona futhi uNazaretha wakho. Nathi uNazaretha wakho. Ithi mina ngushiye ekhaya nguye. Ilathi baba. Shesha ngulani uyakanga kanti. Sondela uNazaretha wafakile uyakanga. Uphume ngabe kodwa uNazaretha wami nguye. Mangibuya ngathi ngifika sengifika late. Mase sengibuya ngisebenze ngqede. Kuphela ukusebenza ngihambe ngikhamba ey'ntatha zangoLwesine. Ngiphuphe sengiphupha sengena esikoleni. Mangingena esikoleni. Ngingena esikoleni sekuhleliwe sengifika late esikoleni. Ngifika la esikoleni. Isikole isikole siklina mina ngishiphe phakathi. Mangingena eGararathi kunabantu abaphela eklasini. Mangingena ngeklasi engena kulona kuhleliwe kulindweni. Athi babekazi akade sikindile. Laba sesiqalile siyabhala silinde wena. Mangingena ithi ngihlala phansi ipena ngilala ngiphethe. Iphepha lokubhala ngilala ngiphethe. Athi babekazi hawu njengoba uthi uzobhala kanye ipena ungayiphethe. Ngithi naye ipena ngikushiye ekhaya. Hathi angazi-ke njengoba ufike la uthi uzobhala ipena ungayiphethe. Uzobhala ngalo ipena libolekisi. Funeka ukulanda ipeni lakho. Sihlaleke silinde wena futhi. Ngiphaphama mangiphaphama ngesikhathi ngiqeda ukuphuma leliphupho bese kufika kungabizi kufike kumina ukuthi leli peni olishiye ekhaya uNazaretha lokade ushiye ekhaya wahamba usubhabhatisile wayongena ekhaya lemphefumulo abakini sebekulindile belinde wena bakwazi ukuthi baqale umsebenzi wabo kathethiswa ngathi ngayike le bathi bamajiya umshumayeli Majiya kade ngithethisela yona sengizothethiswa ngithethisela indaba yami ukuthi ngishiyiphe ekhaya bese kuza futhi babekazi athi njengoba ukuthi uzobhala njengoba ungafundile yini ozobhala iphi incwadi yakho ithi mina incwadi angami nayo bese jazi ukuthi incwadi yakho ngeke ngiphaphama mangiphaphama futhi kufika ukuthi incwadi yami isihlabelele bese ngingenaso isihlabelele bonesi engilinde liphupho ngize ngisho lonke ngisho nje okubalulekile mase ngila ngomhlaka sizongenisa ku-23 mase ongenisa u-23 hayi ngifike la nesimo sezulu sasisihle kodwa omunye umuntu sasingesihle kodwa sasisihle kwakuyisibusiso nalemvula isibusiso masifika la hayi impela ngibona umqalo wendlela mangibona umqalo wendlela engishaya uvalo ngimbuka akafundi imbuka enhlanzweni zamehlo ilokhu eqasha ngemuva uthi asuka wayisithele emva komshumayeli Majiya masithele emva komshumayeli Majiya aphelele emoyeni ngisambona uphelelile ngithatha kuqeda nje ukuthi sathi saqalaza ukuthi uphelelaphi ngangizuka umshumayeli Majiya ethi vula isikhala vula isandla nje isandla sakho kusebenza wayetobe lomuntu vula isikhala uthi amaqeda isikhala kuvuleka isikhala khamula umqalo wendlela wayingena-ke eqhusha phakathi kwey'khala eqhusha ngene uthe esuka emva kwalokho eqhusha umqalo wendlela ngangimbona khona phakathi esikhaleni kwesinye sey'khala mangabe sengaya esikhaleni nabakazi ukuthi naye uyapraktisa la ngambona ngathi uthi uyaphenduka uphethe ishoba naye uyaphenduka nabantu sethola isikhathi esikahle yaso bangathi manje futhi sefuna ukuphindela ekhaleni phefumulo lapha phakathi esontweni masabona ukuthi isikhala sesivulekile sekwazi ukuqhusha kahle angene kunabalabe khona bepraktisi kabusuku wasuka waphuma wagijima wayongena ekhaya lomphefumulo emva kwalokho ngilala mangilala bese bethi abantu abadala mina uyazi ukuthi inenze ukuthi sikele usitshwala
ngithi mina thangazi athi ngoba waphuza amanyala ngithi hawu khulu athi ngiyahloniphisa uma ngithi amanyala ngiyahloniphisa ngoba khona le gama efunakabo ngiyanisho uma ngabe uphuza utshwala uzokuphuzisa amanyala uphinde ngiphuze utshwala athi nake ngipinde ngiphuze bathi angasafika kwena ngoba wawungezwa saze sakuthuma abantu okholela kubona ukuthi manile abasisho kubona ngiyabalalela sabuza wena umuntu obonayo ohlolayo wathi mangena wahlala phansi wabuza ukuthi uzokwenjani ngathi mina ngizohlola wathi uzohlola noma uzobona noma uzobuka ngathi mina ngizohlola wathi wabeka nje imali yakho laphansi uma ngabe uthanda ukuyibeka wathi theye utshwala kuthiwa yekutshwala ayikho inkinga la awunankinga wena inkinga yakho utshwala ngathi mina nayi lento wathi ngathi thina nayi lento esho ufundisa umntini wathi inkinga yeni nadengentsha ngiyakuthanda utshwala uma ngabe kufika isibusiso sifika isibusiso ndakeke bese siphinde emuva cela inkosi ibusiso emizweni alweni ogcina nkasuthi mayisakhona ayisakho ngiyayikhetha inkosi enkulu yaphezulu umfana wasemambatheni esikhothi enkosini yamahlobi ethempelini eBhumokolo nami bantwana bezulu ndoda musumndoda sesimbopha ukhuluma kuzo abantu nami ngizela ekhaya lemphefumulo kwafika abakithi bathi kade sakulinda yofika nini sebethi-ke kukhona imoto engihamba ngayo-ke ekhona la ngaphandle bathi hayi besithi khona enye imoto ozofika uhamba ngayo enesonto emhlane anginayo-ke imoto enesonto emhlane imoto nje ivele ekhona la engihamba ngayo ngolunye usuku ngibona esibonakalisweni ngiyahamba nje uma ngihamba uqhamuka intombazane inginikeza umntwana omncane ngihambe nalo mntwana ngize ngiyofika kwenye indlu uma ngithi ngiyanqomoza kule ndlu kuvula umuntu mangingena ngaphakathi ngithola abantu abafanayo abaningi abangathi bawumuntu oyedwa kodwa manje bampintshene bahleli kabi bese bengixosha ngokuthi manje ngithethele umntwana ngiphume inhliziyo yami isiphatheke kabi uma ngihamba la endleleni ngihlangane nabanye omama amantombazane amabili aphethe iy'ngane ngicele ukuthi bangithathele lo mntwana ngoba ngikwazi ukumncelisa nginikiwe nje zonke izinto ngifika ngibanikeze ngishiye kubona nami angizukwanda ngamazwi ngiyazibonga bafowethu bayabiyela lo hlaka zibangile ngidabwekana ngabakhona ngabakhona njengoba ngilapha nje nginosizi bafowethu emzini kababa uyahanjwa umashinauphelile kuze kwemanje sibangamaphinde kusukuma omunye abathathu bahamba ngengozi abathathu bahamba ngokugula angizuyibala-ke kodwa kusuka amashi kuze manje sinosizi emva kwalokho before kwenzeke yonke lokho asikunenosuzayitoli ishingane zethu ayidawekuyakhona thina kwesibazo sibambile kuphela esikolwazuna azilungendaba esisodwa manje sikhuluma nazo ziyalwa nanje nje asenakosaziheli nje abawuthukela abahambile usebeledwa manje naye sigule ngayo ngokwakhe manje ukuthi alishembele mangifike kwethembele ukuthi ngentosembele angisize angivalele umnyango angazi ukuthi kwenze njani ngiyakhumbula khona ukuthi obabamkhulu bethu baxoxela ukuthi ngesikhathi sokukhula kwakho ibuhlungu zazingakanani amacala amadekelawo kuphela nje benzela nje wangifuna umnyombo wendlela kuphela ukuthi konje uma kusuka manje yini engangisela ngeze ukuze kube khona impumelelo ngoba isimsebenzi wami yenzeka imile ishingakanamisayishadisa kumile baba kade khulunywa selindlela kulalele kuthiwa abantu abacela nezithuba abantu abathunywa emndeni ukuyabuza ba amen ezinye zezinto kade yikhulunywa la aphona ngezinto kade yikhulunywa yizona ey'thumbulula amafindo zeke baba bonke labo bantu phela bangasebenzana bangasuma bezenjalo
sinikeza abantu abaningi ababenenhlanhla yomkhulu womndeni lalesisi ukuthi abantu bathini uthathele lapho bese ulalela ukuthi uNkulunkulu waphendula athini mama sesibuze sonke langatshoni lapho Ngiyabonga. Khuluma ndoda, phamba isizwe ndoda, sifuna ilizwe mamela kali inkomo. Memeza abantu bezibuka abantu abasuka kanjani. Memeza ndoda. Ngifuna batatela. Wesenkosi uphini. Bana abakhulunkulu nje wangiza lana nje. Futhi kwafika amakhethe. Bayafika lamakhethe avulule kahle. Abese ekhuluma lana sithi funeka sambeni. Asho lathi siye khona kodwa thola ukuthi mina ngizwa. Hayi hamba nengala ma bese ngivuma nje nangoba ngabantu abadala bese yathi ahamba kuyathuma ingane kwabhekile hayi lengane sengizongena kodwa lengane bayithola kumina songane likhethe edala kalona leli bese liyantshela ukuthi thiwa asambeni sikwenza u-23 hayi nalapho ngizothi angithandi into beshoyo kodwa ngivume nje okay ngoba nginoniphile hayi kodwa uNkulunkulu bese ngihlala ngasekhaya ngesokuthathu badlulisa lapha le elamalelizayo bese ngithathi umuthi hayi ngabe ngigibele ngizeThekwini mhlawumbe ngathi ngizoba ngo-23 la eThekwini base ngihlala eThekwini afike ngihlale ngiyabona ukuthi hayi bayangele ekhaya liphefumulo hayi mangifika la uNkulunkulu ngempela ngifike la kulo muzi mangifika lapha kulo muzi kusenza u-23 kahle bese ngiyalala ngimasemelele bese ngibuya ngila kulo muzi lo manje kulo muzi nginala makhethe othi into abayinkinga kaNkulunkulu vele bakhambise eyinkinga le ndifuna usiluma nawo la makhethe awale ngagibela esihlahleni kucela ukuthi manje sibalela sona gibela esihlahleni esisodwa mina ngibele la ezansi bangayizanga ngule ngigibele nawo le njani bese ngithatha umlese ngaba nguthatheni bese ngilenza ngihlale ngombese ibese yafa le nje babese besithi wona elumajiya ahlambulule ngithule manje mangilana ngibona ngishembe ngithule bakhithana wena phela ufuna ahlambulule impatha kakhulu uNkulunkulu wangeNazaretha wangeNazaretha ngakuthi bese ngihlangana lapho nawo bese utshalinge la lithi wena webethe mina wena ngawetela umajiya ahlambulule awela uNkulunkulu kwamajiya ngabona angabe ngithi ngabona lithelele ngayo wena kuzokuba ngokhuluma lapha embhobheni hayi yibona inzima kaNkulunkulu ekhuluma la embhobheni ngilala ekuseni ngibuye kwemajiya ngisaba ukukhuluma naye mangifika lapho nawo uzongihlalisa nabo amajiya ukhuluma naye akhuluma nawo kathi hayi uzokhuluma lapha embhobheni nawo bayacala wena uNkulunkulu ukuthi ushembe cela ukhumbule lamakhethe lawo bayakhona lawo makhethe mhlawumbe beyokubulala izinja noma mhlawumbe azazi izinja mhlawumbe akhumbule uNkulunkulu ngokubhuqa abageze inkosi ibusele izulu bangcwele ngizocela ukuthi ngithatha amacala amakhetha akithi angithumile phakathi kwalo muzi uma aqala athuma uma ukuthi azongikhombisa leli khaya uma uhambe ngo-2007 Umabano uvelaphi? Mamakhaya waNgcongo eMbumbulu enkosini uMakhanya athumela uma wami ukuthi azongikhombisa lo muzi uma wami uhambe ngo-2007 uthe mesefikile uma engikhombisa lo muzi ukuthi usunyiwe ukuthi akube yimina ozoza bangenisa phakathi kwalo muzi ngambuza uma ukuthi kungani ma kube yimina wabe sethi hayi sibone kuwena okufanele ukuthi uzothitha la macala esabeni kwami ukuze embhobhweni nangesempezulu bengila ngithema ngigoduka ngekhaya ngafike ngaphenduka isishosha ngamehlo angakwazi ukubona sengithatha isibindi namhlanje ikhetha elafika likhala elingivezela lisehlathini elimnyama ngizwa ngezwi likhuluma mangisondela ngachoka ngathi ngichoka ugesi lithi mntanami ngizosizwa uwe ngithembise uze ngikuqedele kulokubambe ngikubambe kona ngavuma ngalithembisa lithi ngangena mina unkosikazi kwakamfowethu kepha ngangakwenza okuyiqiniso namhlanje ngiboshiwe kuleli hlathi ngangamboni ngangizwa ngezwi ngohlobo okwakumnyama ngakhona
Usemese khulume kanjalo lo mkhulu. Le nhlambuluko isibaqede bonke abantu ekhaya ubaba wasimeganwa unkosikazi omdala washonela enyangeni umamkhulu ekhulele. Waphinda nomunye futhi sebephelile nje amakhosikazi noma uhambe ube owesibili wahamba umamncane kuthina. Mese kuhamba umamncane yabuya inkulumo ithi hayi bazohamba bonke ngoba bafuna ukwenza le nhlambuluko. Leli khetha leli ekungeneni kwalo ukhulu eseshonile umkhulu emuke namanzi. Mese wangena kwatholakala ubaba wami nodadewabo. Emva kwalokho wabesethi ufuna ukumthatha ukhulu amenze wakhe. Kwasuka ukhuluma emndenini wabese ukhulu wahlukana naye ngokuthi athole omunye wakwesinye isibongo. Nakuyena wathola iy'ngane eziwu-2 umfana nentombazane. Wahamba ukhulu emhlabeni. Laqala usizi kithi wathi umfowethu uyagana naye wabheda washona unkosikazi bahamba amakhosikazi. Imile le nkulumo engekho ofuna ukuthi ahlale ephuzwini kuyona. Bathe ekhaya sebemphelelisa ukhulu bamphelelisa nomkhulu owamuka bangabuyela kuleli phuzu. Emva kwalokho ukhulu abeseyayiveza ukuthi ukubo ngoba umndeni awuzange uzumemukele. Emva kwalokho uthe ukhulu mese ethethelwa icala lokuthi wangena kwesinye isibongo engesona esakithi. Uthe mese ethethelwe lelo cala kwahlatshwa inkomo ekhaya exoliselwe efikwa nabakubo. Kepha ukhulu usakhala nanamhlanje ngoba umndeni akwazi umxolele ekuthenini wangena kwesinye isibongo. Naleli khetha elangena ngendlela yokuthi lifuna ukuthi liyamthatha nalikaze lakhululeka lihlezi ekhaya alifuna ukuphuma libangisa leli lamuka nomkhulu. Abafowethu batheme bezama ukulikhipha leli khetha lahamba laya kwalo laphinda labuya selibuya ngolaka ubaba wasehambe ekhenana wawaphansi waphoqozeka inyonga kathathu wafaka insimbi. Engisho ukuthi ngiyacela uNkulunkulu leli khetha malithethwe icala lalo bese kuyazwakala livuma ukuthi lizogada lalizosiza bese liphindela emndenini wakwalo. Amakhetha kithi ayesebenzisa imithi nezikhwama. Ngithe mangifika la ekhaya lemphefumulo ngathi mangabe ngibona ngikhonjiswa ngoba mina ngangithi mangihlezi nami senginikiwe ukuthi lo msebenzi ababewenza. Kepha uNkulunkulu engavumanga ngathi mangifika mangabe nginikezwa lesi sikhwama ngifika la ekhaya lemphefumulo ngiyabona ngisemfuleni. Leli khetha lingikhombisa ingane eyaphahlazwa lifuna lo msebenzi wabalozi. Ngithe mangilalela nasikomalume uyavela ikhetha elathatha inkosazane yalo liya nayo emfuleni iyajabula inkosazane yishitshi ukuthi iyahamba nobaba wayo kanti uyoyibulala uyothwala ngayo. Emva kwalokho mangithi ngiyafika kaNgqongo uyakhuluma ubabezala esehambile emhlabeni uthi makhoda ngihambile ngivinjwe ugodo likaShembe. Uthe mangabe ngixoxela uma wami esaphila wathi ayikho leyo nto uhambe kahle umyeni wami. Uthe mesehambile umamezala uyafika kini ushile wamalahle. Uthi makhoda ngizocela intethelelo. Siboshiwe lo msebenzi kwafanele siwenze ukuthi silungise thina saqhuba umsebenzi ungalungile. Manje njengoba ngihlezi ejele nje ngiyacela usizo njengoba ngihlezi ejele njengoba lesinani lesinenza kambi siyenza le misebenzi emibi kwasekudlula isandla. Ngisho ingane yakho njengoba ikangena nje sithi siyayizama sifuna ukuyenza ibe umkhovu. Kepha uNkulunkulu omuhle wasebuhleni ezisembisweni zakhe ma uyinkosazane ukhula avumanga ukuthi kwenzeke. Ngithi ngiyacela uNkulunkulu abakhumbule namhlanje inkosi busiseni ezindlini.
Ngicela ukubingelela amaNazaretha amahle. Igama lami nguThokozile, kababa wami kaShabalala, kama wami kaMsomi, uma nobaba babengashadile ngokugcwele. Bobabili sebadlula emhlabeni. Ngike ngagula, ngiwaya esibhedlela eKing Edward, nginesigaxa la esibelethweni. Ngisethe ngisetheater, sengihlinziwe. Isikhathi sokuthi ngivuke saze sedlula. Ngabe sengithathwa sengibekwa la ngaphandle, sengilindele ukuthi ngizoyisa emafrijini. Ngibhase kubhalwa sekuneyisebenzisa i-paperwork yo time of death. Sengimboziwe. Mina lapho ngizibona ngihamba endaweni enhle, enganamizi, enganamuntu. Mangihamba lapha phambili ngibona umgodi owu4 khona omisiso kwebhokisi. Mangifika kulo mgodi kunama-stepisi angena phakathi mhlawumbe awu7 ama-stepisi. Kundlalwe icansi namathawula amhlophe. Akukho ukudla okuhle okumnandi ongekho kuloyo mgodi nesisamelo. Ngingene kulesi sigodi akukho muntu vele ongibona ngingena ngedwa. Ngisende ngithathe ngilala ngeside, ngiyalala ngithathe igrebhisi. Ngizwa kunezinto ezizayo. Ngithi mina ngaba amahashi noma izinkomo, ngizwa umsindo wezinto ezizayo. Mangithi ngiyawunyuka ama-stepisi ngiphakamisa ikhanda. Obaba bodwa bakaShembe bahola unyazi phambili. Emese ubaba unyazi amese ngivuke ngithi lapha ngiphuphi ngisesibhedlela ngizohlinzwa lentiyetha, hayi ngoba ngiphupha ngilele. Emese ubaba unyazi ezule aphakamisa induku yakathi ngiphuma lapho manje uhambe ezinganeni zakini emndenini wakho. Phuma lapho. Ngithi ngithathe ngiyathatha igrebhisi athi ngithi phuma lapho hamba. Shiya yonke into lapho kuleyo mgodi uhamba uye ekhaya lakho. Ngahamba ngibheke phambili bayeza nobaba bekho umama bekho umntwana wobaba bodwa. Bafakile amabheshu abo nezingubo zabo ezimhlophe baphethe obhoko babo bonke. Ngaze mangiphaphama la udokotela umile ngimboziwe. Uthi udokotela uyangibona ngiyanyakaza kanti isikhathi sami sishayile kudala sebengibangisa emafrijini. Basebenza i-paperwork nje ukuthi ushone ngesikhathi esiwukuthi kufanele sazise umndeni wakhe. Manje uma ngabe ngiphaphama la ngiyakhala ngifuna ukubaxoxela into eyenzekile njengoba kulo kuthiwa isikhathi esingaka kade bengivusa bengimemeza ngingavuki. Ngiyamxoxela usista wengisewodini, ngiyabona ngathi akangizwa lento engiyichazayo. Mhlawumbe bacathi uyahlanya nje badelele. Ngicela nje ukuthi ubaba unyazi lezulu abe nami njalo nomndeni wami. Angangilahli. Kade ngenza umsebenzi nje 2 months back ekhaya kumalume wembuzi. Ngisema ngenza umsebenzi umsebenzi ngiyenza ngama-Sundays ngoba ngiyasabatha, osabatha angithithi into eshisayo, ngasifundisa. Uma ngabe ngenza umsebenzi uma ngilala ngey'ntatha zangoMonday kade umsebenzi ungayizolo, kungathi kungqongqoza indoda emnyango ekhaya. Uma ngabe ngithi ngizothi ngivula umnyango ngivele le ndoda ivule ingene esifabheni iyohlala lapha emsamo. Ilandelwa iziduthwane eziningi, iziduthwane zulayini ezimnyama. Mase le ndoda ihlala esihlalweni. Mase ngithi baba wangena leziduthwane ezingaka. Amese njengasho lutho angithi ngithathe ngiyolanda i-blood letter bese lo baba nyamalale neziduthwane. Ngithi ngiyabuye ngithi lo baba usehambile yini neziduthwane. Amese yaqhamuka athi mina ngikhona. Amese esiba ngaphansi kwesheda vela veza ifoto. La evezwe ifoto vele kukhanya kube nelight enza sure ukuthi ngiyabona ukuthi ifoto la kaShembe. Amese phindisela phakathi emese yanyamalala. Yithi baba usunyamalele nesicha anginyamalele kepha ngikhona la endlini mina ngiyakubona. Ngicela nje ubaba unyazi ezwe labe Kusibusise ukuphakama kwami egameni lonyaka. Ngiyabonga ukuba ngiphumelele. Ngiyabonga ukuphumelela ukuba ngifike nami embhukweni kade ngiluza ngiphindele emuva ngingafiki kuwona. Kwathi kwelinye isabathi sengifike kabili la, ngafika kabili ngaphinde ngafika okwesithathu ngathi mangifika kwathi udadewethu ungilinde la embhobheni washona nge-COVID. Wathi ukulindile ekhala emphefumulo, uphuthuma wekhala emphefumulo. Ngathi ngiyafika la embhobheni ngangakwazi ukufinyelela kuwona. Ngiyacela ukuthi uNkulunkulu angithethelele ngoba ngathi
bese ngiphinde emuva ngakhononda kodwa kathi mase ngilele ebusuku kwakhulunywa kwathiwa inkosi nibusise nonke emsalile nengafika embhobheni ngaphaphama ngathi hame manje njengoba ngifikile nje ukufike omunye umama ozokwakha idokodo ebuhleni ngisebuhleni uthi lo mama ngithunywe kuwena kuthiwa ngize kuwena uphathe u-10 uyonikela ngawo uphathe 10 lokuhlambuluka umanozala wakho ufuna ukuthi umhlambulukele ngithe mangithi ngilalele lokho wasethi ubethi ulungisa izinto zakho umnemendo wakho usuzohleleleka sekuthethini iqala lenkinga zakho zasemzini funa kulungisa eqelelela ubuqoqa ulungisa izinto zakho ngithe mase ngilele ebusuku kwase kuqhamuka ingane yathi vuka beku-3 isikhathi ngithe ngiyabheka kano-3 wathi vuka ma ememeze ngathi sezansi ethempeleni vuka sambe ngathi ngiyaphaphama ngalunga ngathi ngicabanga ukuthi le ngane ememeza yathi ma usuke sambe ethi angephe ngikhohliwe ukuthi khona obefikile ethene ngizofanele ngikhiphe i-10 ngikhiphe inkomo kamama wasemzini manje angidideka ukuthi kanjani ngoba angisayi khona sahlukana nobaba oyingane kodwa sizange sixabane kusho ukuthi iy'nkinga ngoba ehambeni kwesikhathi sesahlukana ahlale side isikhathi kuyisibusise mako sizokuchazela uShumela ngiyayikhetha inkosi yasekuphakameni uNyazibezulu ngifikile la ngomhla ka-29 kuJuni ngiqala ngizosabatha la ekhaya emphefumulo ngiwuMandludla wasezingolweni inkosi engiphethe uShiftolo ekufikeni kwami ngahamba saye ekliniki mase ngifika la samsongenza umdedele saqhubeka-ke nosabatha ebuhleni ngaze kwaphethwa umhlangano kaJulayi ngazitshela ukuthi uma uphela umhlangano kaJulayi ngizobuyela la ekhaya emphefumulo lithe siphakathi kwesonto leli masiphuma kovala umhlangano ngibona isidumbu somuntu wesimamo olele ngithi mangisibona lesidumbu somama osolele sikhophoza amanzi angcolile ngithi mangithi ngiyasondela kuphuza iy'mpukane kulo mama ukukhopoza amanzi anukayo ayanuka yibuza ukuthi kwenzakalani hayi ngiphaphama kuthe kusenjalo kufike ngisekulaleni kwami lesibili lesibonakaliso ngiphumele emnyango ma ngiphume emnyango ngingasesangweni esandleni sami sokunxele ngithi ngithuma ngijaphuma kunomsele omkhulu engingawazi ukuthi umaphi ngezansi kodwa ilingenta kona ngiyalibona ngithi ma ngithi ngiyabuka kunobaba abavele kuwona bavele ngamagxalaba namakhanda kuphela ngibuze ngithi mina hawu labo baba abekanjena kwenze njani hayi ngiphakamisa amehlo ngaphezulu ngithi ngiyabona kunomama unengane lo mama athi hayi wemntanami sesizophuma uyayibona lezi zitebhisi ezimbili eziqaliwe ngiyayibona lezi zitebhisi kulo mrosha lo ovuliwe lezi zitebhisi sezenziwe wathi lezi zitebhisi zenzele thina sesophuma kulezi zitebhisi ngathi mina hayi ngiphaphame ngiyabonga eNyazibezulu ngokuthi livuselela ukuthi nje ngibe yiNazaretha usise ma usathi sambi usise ma ngiyayikhetha inkosi yasebuhleni Nyazibezulu nami ngiyazibongela uba ngikwazi ukufinyelela embhobheni ngoba nangesonto edlula ngikwazanga ukufinyelela kubuningi bethu ngibongiwe emavundleni ngisho isibongo sikakhulu ozala umame lapha emaqadini nami ngizohlambulula imindeni ngoba izibonakaliso ziningi ngesonto edlule besiletha imbuzi eyababelethisi kwakhuluma umntwana othena wachitheka inkosi yamaNazaretha uthingo lenkosazana ubagezile
bese ngakayihambisike kodwa uthe emva kuba sesihambisile emva kwesisabatha edlule sesibuye ebuhleni sesiyathandaza ekhaya abona undodakazi wami esekhala kanti kukhala uma wami uhambe ngonyaka odlule ngo-April samngcwaba eqala inyanga kaMeyi uthi umama uyacela intethelelo uthi kumina uyangidlalisa ngesidlalisi uthi loloyo uthi nginenkinga lapha ngenhloso ngadlulisa udadewenu kanye nomnewethu ushuthi akuphumelelanga ayekuphethe ekumumethe ngizomcelela leyo ntethelelo umama wami nababephambili abaphila benza kanjengoba uma wabakhumbula kancane sisi thethwa amacala la khuluma iqiniso wamkhipha ngenhloso wadlula umthethela icala nje la wabakhipha ukuthi udadewethu kanye nomnewethu Nkosi busisi amen. Ngiyayikhetha inkosi yasebuhleni Mama Nazaretha. siyacela kalo Lo khulumayo uthalente ekhawula emthwalume ngaphasi kwenkosi uLuthuli. Mama Nazaretha ngiguqelana ngonyaka odlulile umndeni wakithi weza wazonikela ekhaya lemphefumulo ngeimbuzi. Uthena kulonyaka ngaba nesibonakaliso ngihamba endaweni eyihlane ngihambe ngikhala ngithi ngifuna ushembe. Ngase ngaqhamukela endaweni enendlu e-3 room bese lithi izingena kulezi izindlu lezi mangene eromini lokuqala ngifica khona amakhetha nezalukwazi baphuza utshwala abanye bashuka ugwayi kuvimba nesintuthu bese lithi leli khetha mntanami ufunani lana ngithi mina mkhulu ngihambe ngifuna ushembe athi hayi mntanami phuma la ushembe akekho laba umbheke kuleli gumbi elilandelayo ngihambe mangena kuleli gumbi elilandelayo lona likhulu indlela ezimangalisa bonakala lapho ligcina khona abantu abakulelo gumbi bonke bathwele imithwalo abanye bathwele emakhanda baze bayibelethe emhlane abanye bayijikise emahlombe baphatha nangesinye isandla bamanikiniki bese lapho kuqhamuka umama ongizala umashezi athi thalente mntanami ufunani la ngithi mangihambe ngifuna ushembe athi hayi mntanami pom akekho ushembe la hamba umbheke kulela gumbi elilandelayo mangifika egumbini lesithathu ngifika khona amakhehla nezalukwazi bahlezi babhekisa amakhanda bonke phansi akekho okhulumayo bese kuba khona ikhehla elilodwa lithi mntanami ufunani la ngithi mkhulu ngihambe ngifuna ushembe unyazi lezulu athi naye mntanami ushembe akekho la hambe ngibheka kuleli ahlase elilapha ngaphesheya ngiphume ngibonge ngihambe ngithi kasi sengilibukele eduze bese ngiqhamukela endaweni enodaka olisimangaliso olunyakazayo olumnyama suqu bese kuba khona into ethi angibheke ngezansi kwalendle bengibona khona laba bantu uma ngibuka bonke labantu bebelapha kuleza zindlu sebeme endaweni ewunqenqema unondle onamadwala bonke labantu bathula imithwalo bayiphosa phakathi kungena nezilwane phakathi izinto eziyindunu ngathi abantu kodwa abangenabo uboya ekhanda iziboya zikho zonke lezi zinto zingena lapha phakathi bese kuba khona into esibuyisa amehlo buka lolu daba okufanele uwele kulo ukuze uyofinyelela kushembe bengithi ngiyabuka sekuvela amatshe amathathu lithi izwi wela mntanami masinya angazanyamalala amatshe ngiwele masinya ngiwelele ngaphesheya mangifika ngaphesheya kunezihlahla eziqini ngalolu hlobo phansi izihlahla zabhompisi abanye bathi pine tree ngathi hlezi kurekwa zonke izinsuku ngihambe ngithi shambe Nkosi yamakhosi ukuphi ngicela uvele ngafa usize emhlabeni ngihambe Nkosi ushembe aqhamuki ngize ngidikile ngiphinde emuva ngithi uma sengifinyelela kulolu daka engiwele kulo kube khona into ethi phenduka ubheke ngemuva mangiphenduka ngibheke ngemuva awushembe oyingcwele umqali wendlela ngivele ngiduke ngithi Nkosi yamakhosi athi mntanami yini wakhala kangaka ngithi Nkosi ngikhalisa usizo olungiphethe emhlabeni ngicela Nkosi ukhulule idalwa zakithi uyithule imithwalo abayithwele athi mntanami buka lapha ngezansi la engibabona khona bephosa khona imithwalo athi buka sengibathulile bese ethi isandla sakhe sithi phezulu kwekhanda lami athi konke namhlanje kunqotshe usizo liphelile ushembe akukhumbula bese ngithatha isibusiso bese thatha amagxathu
ngingathatha ambalwa bese vele yaphelela bese ngiyasukuma ngiwele kulolu daka uma ngiqeda ukwela bese ngiyaphapha. Ngicela uShanda ikhumbule indeni yakisi lapho ikhona. Inkosi kusiseni kuzwini. Bantwana bakhe basezulwini siyabonga amazwi amahle awuphile swaphiwa umbelunqango uyazi lwezulu ngabantwana bakhe bekubula bedinga isililo bekhalela umphefumulo abazali bethu ababhubha emandulo abakithi nabakini bakhonza bakhe basezulwini ziyasinda lezi ndaba uShembe ayivulela lapho ekhala emphefumulo. uNkulunkulu uqalena ngokwakhe futhi uzophetha yena ngokwakhe. Amen. Ukuthi azivezele imfihlo ukuthi ngaphansi kwethuna khonani. Ngoba lezi zinto besambe siyithungatha emzini yabantu emzini yomajiya siyofuna imphupho ezinto. uNkulunkulu useyiveza yena mawulalela ungakhathali lalela izinto ezikhulumela abantu ungabi nako ukukhathala. Uyabona ukuthi mangase kuthiwa kuphanyiswa ingubo enhlabathi kuvulwa amathuna ungabona ukuthi abantu abahambanga emathuneni abantu bahleli phakathi emathuneni abadlulile emathuneni kugcwele imikhuba. Lezi zinto sizoyikhuluma abantu akuyona inganekwane levezwa uNkulunkulu. Uzivezela imfihlo yakelinye izwe lasethuneni. Uthi leli izwe lasethuneni siningi isililo esidilwayo. Thina ngapha siyajabula senza imicimbi umuntu agijima athi ufuna ukwenzela ingane yakhe umhlonyane. Zithi lezi ngane zafa emandulo kuliwa izimpi zadliwa isiseyiswini zonina. Abanjani abenzela umhlonyane thina sadliwa izingulube sisabaleka nomama bethu kuliwa izimpi. uShembe usakhela ikhala emphefumulweni ngoba ufuna uShembe ukuthi kuyoqalwa emuva ngoba thina sikhanganeno sikhe siswile ukufa okukhona phakathi kwey'mpilo zethu. Iy'mpilo zethu zaxega kangangayixegiswa yini xegiswa yilabo abantu bokuqala. Abantu abazalelwa ebukhosini bathwala kanzima ngoba amakhosi athwala kanzima. Emakhosini la ufika ufunde khona ukulunga. Emakhosini futhi la ufike khona ufunde ububi. Konke kulapho ebukhosini ngoba abefundisi bezwe kusukela emandulo wabo konkosi. Lapha konkosi ziningi izinto ezenzeka konkosi ezazizinhle ezayifundisa izwe. Ziningi futhi izinto ezenzakalayo ezimbi. Ububi bungena kanjani konkosi? Bungena ngokuthi inkosi iyijule ithi ifuna ukuvukela isizwe sayo. Uma ifuna ukuvukela isizwe sayo izozivikela ngamabutho. Amabutho kufanele abe bukhali. Ukuze abe bukhali sekufanele kuphunywe kuthungathwe omajiya abakhunkulu abaphethwe indoda emnyama uLucifa abesebeza ebanikeza izikhwama zokubi bayongena nazo konkosi. Inkosi ifike ifundiswe ububi uqhamuka konkosi ukuthi indaba ezitha ukuze impi yakhe ibuye kufanele lezi ngane ezincane lezi kuthiwa la ezulwini amashesha angene namazamu lokho kuncane kufanele kubulawe konke kwenziwe intelezi zempi. Inkosi ayazi lutho phela izolalela induna ziyiluleka induna zizwe kubakhunkulu bezimpi. Inkosi ikhipha izwi kubulawe ingane. Nangu nje kade ngikhuluma ngalo ingane ehamba noyise bayimfuleni yajabula ingane bayibhula kanti uyisakaza udongweni lapho emfuleni ngoba efuna ukwenza abalozi. Akubona okokuqala kusizwa ukuthi lezi zinto eziyithanda kakhulu esizizwa komajiya lapha athi umajiya ufuna kuhlolela ngabalozi athi umuntu ngabalozi bese kuthiwa thiyo iy'ngane lezo ezathwetshulwa imbungu yey'ngane ezathwetshulwa ezingazalwanga ziyahlanganiswa namakhubalo bese zenziwa iy'lwane. Lezo y'ngane zihlala ey'godleni ezinye y'fakwe emgedeni embumeni zikhishwe ngoba naku ziyogama.
imkhovu imkhovu nazo zonke lezi zinto zenziwa ngemphefumulo yabantu. Kukhona abantu esagcina ngokubafaka enhlabathini sabagqiba kodwa namhlanje balima amasimu angapheli koMozambique, koRhodesia, kuphi nakuphi nakuphi, bathathwa yihlakaniphi zomhlaba ey'kwazi ukuthwebula imphefumulo yabantu. Khona abantu abahlalela ukumba ihlabathi zamathuna abantu bese bemmemeza umuntu, bamthathe bamguqule bamenze isilwane abuye azohlupha egcekeni. Mase kuyiwa komajiya kuthiwa kunomdliwa. Yini umdliwa? Igama lokuthi umdliwa lakusukela kumuntu oyintandane ongenamuntu abese yaqoqwa azobekwa lapha ekhaya ondliwa luziyinkomo aze amayiqoqwe umndeni ophilayo. Lo mndeni ophilayo umnikeze inkomo umxoshise aganwe bese akhishwa kuthiwa aqokelele akhumuzwa kini makuwumuzi ophilayo. Makuwumuzi okhohlakele lowo muntu yoba isigqila nje aze afe mayesefa angcwatshwe ngezathu kwamathuna lo muntu. Uhlupho lowo muntu ngoba ngaziwa bese kuthiwa umdlili. Bahamba bakhunkule abantu bakhula ngomqondo mabeya kubantu kuthi lo muntu enamngcwaba la egcekeni ongena la ekhaya kwakhona nimkhiphe nimngcwabe ngaphandle. Baningi ithuna bamkhiphele ngaphandle. Ufika bakhunkula bathi ngoba lokhu akwazi ukuthi wakuphi asiqinile inhlabathi yabo sezohamba sikuthuma sisebenza ngako. Bese behambe betantaka nabantu bethunwa. Phela njengoba bethunywa badliswa bathunywa bese bephakela ukudla. Phela umphefumulo undawufi. Khona abantu abathunywayo imimoya ethunywayo abantu ihamba inhlanga icekela phansi imizi amadoda ngoba nazo izolezwa umthakathi ukudla. Abuye amphakela baphakela amavovo baphakele yoxanga nofezela nankulu udliwe. Ushembe usakhela ikhala emphefumulo uthi kuzogeza labo bantu abanjalo bese bekhishwa wonke lamalungu labo bantu bese ushembe baphehle badale kabusha abenza abantu mayibonga Nkosi. Amen. Baye kubazilwane. Amen. Ngoba bazilwane nje bahlanganise nayo yonke imithi. Sigijime thina siyokwenza lokho bethu ihlawo. Kodwa khona amadoda afele empini azangazekho ihlawo adliwa amabhubesi nengulo wancatshwanga namanje sabilizele izizwe emandulo akafi phela umuntu ubhizi lokuletha isiqalekiso enganeni yakhe engane yakhe iletha isiqalekiso enganeni yakhe kube uchungechunge lokhondolo kuze kufike kuthini esiphilayo. Pendula wanake mne wethu othi ufuna ukwenzela ingane kangalungi lutho ingoba thina sikhanganelo uthe ushembe uzanike abantu abami sizothetha amacala ekhaya emphefumulo mina ngizomlandela bona. Ushembe ungena esiswini somhlaba hamba ngamathuba omhlaba abathungathi ababuthe yonke amagumba manje okufa abalethe ekhaya emphefumulo bagcwele lapha ngaphandle kogama balinde mina nawe usungene nabo musu ukutetema phela. Funa indlela wena ukuthi wenziwani yona lekade ibantu lekuseni ayikhe ukuzowafunda nje incwadi ukuthi thina sinalutho kade ibalule ekuseni nazi inkomo mazikhona bale siqale ngazo imbuzo ukuthi ushembe simthume ushembe kuthiwa uthumekile uthunwa kuphi uthuma ukuthi asithungathele imphefumulo eluvanzi eyafe empini zasemandulo mayibonga Nkosi. Ngoba singakutsho no-amen uzobazozwa kanjani ukukhuluma ngabo. Amen. Sivumela bona phela masithi amen. Amen. Kade baphupha emandulo. Ukhona amakhosi asemandulo ondaba ontu amakhosi ezibongo zokuqala zabantu asibazi ukuthi baphupha kanjani. Ngithe eminyakeni edlule kwafika undaba kwafika insizwa la esiyayigqoka ingubo mangibheka lapho bantwana yathi ithunywe undaba amakhosi akithi. Phela isizwe singenayo inkosi isizwe leso esondile esingenamuntu sihamba buze. Thina sinawo amakhosi lelizwe laMthandiya. Amen. Sinayo ingonyama lelizwe laMthandiya. Amen. IsiZulu. Amen. Ingonyama lelizwe masifunga ngayo. Mayibonga Nkosi. Amen. Yini uphilelana ngoba nasemaromeni bafunga ngabo nje laba oMaria bafunga amakhosi akubo bafunga ngabo bani lo kaMcharles obano Charles nabo bafunga ngakubo
Asikho isizwe singafuni inkosi yaso. Amen. Inkinga amakhosi akithi athola kanzima ngoba lesikhathi ephethizwe kwaphoqeka phela ukuthi awasebenzise imikhuba ukuze avikelizwe. Namhlanje wadlulile ethuneni abuyile ingakho uba nentuthu uba nomsindo naseyigodlweni ngoba amakhosi awadlulile ushembe wakhe ikhala emphefumulo ukuze alanda amakhosi asendulo uhlale esigcawini kuthethwa amacala ukhumisana umlotha kuthethelana kuphela amagqumu namazono ukubona iziqu zamehlo neyinsongo namafindo nemshwabulo kugezwe konke lokho bese bedlula bayezwini lomndeni bawohlala namakhosi endabuko mayibonke Nkosi. Amen. Bese isizwe sibe ncwaba. Amen. Sizothe isizwe. Kube nokuthula ezweni. Amen. Kube nenhlonipho ezweni. Amen. Kubuyifa lomuntu omnyama. Amen. Ithi Nkosi inyanga yezulu. Wakhala uNkulunkulu wathi sengizohamba isiqu sokuqala ngishiya abantu bakulelizwe besadla umlaza ngameva. Esikhundleni sokuthi ngabo badla ubisi ley'nkomo zabo. Iy'nkomo zabo zathula. Umlungu angafikanga nankomo kodwa inkomo afika wayithatha la wayiphanga. India alifikanga nankomo kodwa la afika layiphanga. Namhlanje sithatha imichilo siyothenga emandiyeni siyothenga emabhunini kodwa afike ngaphethe lutho. Oyanifana Republic wafika bephethe ipopolo. Bephethe isifumba lesokushaya ihashi. Kuphela kodwa namhlanje sekuthiwa umhlaba wabo. Yini bafika thina sesabalekela umvenqanga. Umvenqanga ubalekiswa yini? Ubalekiswa imikhuba eyayisibhilitini ebukhosini. Amakhosi ephangana wodwa. Ngizoyihlasela le nkosi ngokuney'nkomo ey'dlule zami. Bese kuvimbiswa lezi bongo okhokho bethu basendlini. Bagcatshwe ngamafutha ey'lwane, iy'mpisi. Namachalaka nengulube nayo yonke into. Lo muntu mayisefile uzoba idlozi enjani mayivuka ezenganeni. Umuntu ogcatshwe ngamafutha alesilwane esibi esiyinuku. Impisi nelento lani. Nenketshana. Into engenazwele enganqeni ukuthi ibulala isilwane igijima naso size siphele. Isidla ngaphakathi. Uma-ke ukhokho wakho wayegcwatshwe ngento enjengalale mayivuka ezongqongqoza ngomkhonto emzini kayihlo noma-ke bevuka ngoba amabutho avuka ekonkosi ngoba ayijutshwe konkosi uzophela indla konkosi ngoba bazovuka bangena izindlu zonke zasebukhosini ubone ubukhosi buvulana kanti ila mabutho ayijutshwa kusukela emandulo athi thina zasijutshwe konkosi sibhubhile sifuna ukohlanzwa konkosi alisekho isiko lokuhlanza abasekho nabantu ababehlambulile inyanga ezayikwazi ukuhlamba imphefumulo. Angisho inyanga mina zokuhlanganisa imithi. Inyanga kusho umuntu onekhono lokumemeza umphefumulo abese uhlanza ngentelezi ezayihlambulile. uNkulunkulu esahlala uNkulunkulu wayehlala emakhambini ehlala emaqabukeni ehlambuluka ukhona amakhambi ayehlamba abantu ayehlamba imphefumulo yabantu. Wafika unyazi bezulu ukomela athi abantu abambuyeleni manje ngoba abantu bazoguqula manje amakhambi bawenza imithi. Ukuguqula ikhambi ulenza imithi uthatha ikhambi imvelo leli iqabuka uhlanganisa amafutha kaxanga sekumuthi lo badushebekani namhlanje basathatha amafutha kaxanga sekubulawa ingane shawugebhezi ngoba nje ekhohliswa umuntu lo okuthiwa usiza abantu athi ngifuna ukuchopha kwengane ebusashisa uzothatha ukuchopha kwengane ebusashisa fanele kusakaza ingane ithatha ukuchopha kufakwe lento tohlanganisa la ifilosofi yakho nje yokuthakathi nama-psychologists angekho lokho kufake bangena nako ethuneni uma bevuka baba ngamadlozi nako kithi umuntu uma ethatha ingane eyisakaza etsheni isachithe ukuchopha uma esevuke bayidlozi uzoba idlozi enjani kuwe uzophila kahle wena silapha-ke ekhale emphefumulo sizogeza yonke leyo nkunkuma yokufa kwabazali bethu nguye umuntu ogeza abantu usheve mayibonge Nkosi insiphe inkulungwana phansi inakeze lasinyewe mkhulu wawe
umango siyogeza insila esihluphayo ukhula nosizi kanti insila yabazali bethu ngeke uligeze insila yokuphefumula umntwaneni. Ingakho udokotela athathe lezi zinto bayibiza kuthiwa yilento ebekwa la esifubeni uma esiphefumule ukufa ngini? Amani? Ama-post. Booster. La wafaka la kumuntu. Bese yanyakaza umuntu. Kuthiwa ama-booster. Manje wayishaya wayesebuka le ntambo le ku-TV kuthiwa 6Z yaqonda. Ngakhuluma ama-gloves udokotela abeke lapho sedaya kubiza abasemoshwari. Sehlulekile. Akakwazi ukubona umphefumulo womuntu. Yena ukwazi ukulapha inyama. Sekudingeka umnikazi womphefumulo unyazi bezulu mayibongo. Manje-ke insile ehambe nomphefumulo wena uzoyigeza kanjani isemzimbeni wakho? Ugeza ngamajiya. Umajiya uzokunikeza amanzi adungekile ahlangane namanzi ebhedri akuchathe ngawo ashisa bese kugezwa uphuma ukufa kanti ucinzwa amanzi ebhedri. Akakwazi umajiya ukulapha umphefumulo. Akakwazi ukulapha umphefumulo. Umphefumulo udinga umnikazi wawo. Umnikazi womphefumulo yilo esikhuluma ngawo. Ukhumbule Nkosi umsebenzi wezandla zakho, wenza lo kadingana. Umsebenzi wezandla zikadinga, umsebenzi wezandla zikaNkulunkulu abantu. Amen. Ubani umuntu okufanele akhumbule uShembe uyena wadala abantu hayi umajiya. Amen. Manje-ke njengoba sila ekhaya emphefumulo size unyazi lwezulu sizoyithula kumthethelesi lahla kuwe sizanalo lonke usizo ungezi la uxa uzokhulela akuphula la akuphula futhi elazareta akuhlolwa akuyiyo kwathandaza akuyiyo zamamona kuye enyangeni la ukhupha ngedolo la nathi vuka nathi 12 number 4 naso sonke isikhathi nje mawuzwa kunokukhupha okudlayo uxoxe noNkulunkulu ungaqamba uthi Inkosi Jerusalema muzekhanya akhane Jerusalema lokho babhubhisana endulo ama-Arabhu banganamaSulumane namanje kusaliwe khuluma ngendaba yakini ukuthi Inkosi yezulu umhlaba njengoba ngiguqile kabani licala ngithwele ngazala ingane ekhubazekile yini le ekhubaze ithongo layo. Avele umuntu owadliwa ingwele amdlumlenze wafe njalo awasenamlenze mayefuna ukuthi umhlaba mbone fanele avele ngako leyo kuzala ingane ekhubazekile uzala ingane ephuka amanyongo bengigeza lishoni ilanga akusonga nasithi sihambe siyofuna abantu sithenjwa yonke lutho insipho eyinkulungwane sahamba siyochapha sihamba siyodla amagobongo senza yonke into kodwa isuku lensila ngoba akuyona insila yenyama umphefumulo wakini ombathe igazi lakho ohlele emkatsheni yamathambo akho echosheni bekhanda lakho ufuna umsindisi unyaka uma inhliziyo yakho uyithatha uyibeke onyazini lizomgeza lo mntwaneni mayonkosi lolukhula liphele lolukhula liphele asimlindeni uNkulunkulu singambhudubezi ngeke uthi uthatha umuntu wakini eshayiswe imoto emadlala umsephini idala uthi ufike ekhaya ngikubuza dokotela uzophuma nini khona njalo odokotela sazomskena bamuse yonke indawo ubheka amathambo kuthiwa no kufuneka specialist saseJapan sakuphi kufunekani uhlanganisa imithambo wena usuthi nje ngokufaka abantu abadala ngokuletha imindeni ney'mbuzi la usuzobalanda usekhona onkanini bakini abasazothi athi uShembe nayi inkomo ikhishwe umntwana wenu sukani lezothixo joyi mina mangikhonzi ngikhuluma mnilenze khona la ukhuluma indoda ewukatsheni ilwa sixabana nayo konke ubuso nobuso ukhuluma indoda sendulo ijoyi nami ngangimkhulu angikhonzwa nami kapwa baba lo Shembe namkhulu ngendlela yakho nami ngimkhulu angikwazi ukuthetela le nto mina usekhona abantu abadala kodwa uShembe uyabakitaza abaphathi abaphutha abaveze izulu babone bagcine bevumile yavuma enye indoda la yakazwane vuma nabo ekuseni ngo-4 emva ka-4 nje siqeda umthandazo ka-4 ngesonto ukhona mfana siqeda umthandazo ka-4 saze siyahlala lapho phansi sasithi asibungeni bafunda sifunde emphefumulo abazali bethu saqale sathi ukuhlaba abantu elathabo sagida yaza sigidelana ngathi mina uyazi ukuthi ngizumlando ukuthi abantu babeza babona senyangeni baphuswa ngothu baphutshisa ushona shona phuma bashenisa ingakho wazi kwaba khona isizwe sithi ukhutshisa njenge sangoma yindaba kuthiwa sekhuthisa sangoma
Ngoba basetshenziswa abantu bafundisa ukuthi uma weyogada kuthiwa shaya imizi ewu-5 ngosuku. Bayafuna bayaphila ngempela ingomsa yabo bakhwishiza. Ngithi-ke mina babekhwishiza okhokho bethu baze bafana lokukhwishiza bakhwishiza egazini lethu. Ake sibafundisele ukuthi ezulwini kwenziwa njani. Mabevuka batshela ukuthi lapho basuke bekhona enkohleni mawuzophuma ekhaya uthatha into yonke into ushona bese uyaphuma ungene phakathi kwabantu khona uzoba nesithunzi. Asibatshengisele ukuthi ushembe uphume ekhaya wenze njani. Sesiyahlabela vuka nathi sokhanya siyasina. Asibafundise ukuthi kuyasina ezulwini akhokhobala ezulwini kuthiwa phuma mngoma basine baze babhashe kuyasina kusinele usimakade. Kuthi vuka nathi sokhanyisa umthandazi inteleze enkulu leyo. Masenzo nathi walala nathi namhlanje inteleze enkulu leyo. Mayibonge Nkosi. Sifundisa bona ukuthi njengoba sibalethe ezulwini naku ukudla bazokudla. Na umthandazi wasezulwini hayi udlo lungile ngiphephetha ngizokhuluma mina nawe simama. Ngizolala mathambo. Ngiyaqondisa simama. Sifundisa lokho ukuthi abaphuma kulezoyithixo ngoba ithi inyanga yezulu into yenzayo boyenza kakhulu ngoba ekufeni izoyenziwa Sathane. Ithi le insizwa kaZwane la indoda kaZwane endala mase kuqeda ukukhuluma khona umfundisi uNongwane sakhuluma isibezane lensizwa yaphakama kumfana ibhuku lihle ijonga lelihle licwazimlana elinsuku lebaba wakhuluma le ndoda yakhoda. Phela manje hawu phela nani manje ndoda namadimoni phela kanjalo asifune ukukhuluma nathi wathi hayi phela siphenduka amadimoni ngale masingane kaNkulunkulu siphenduka hayi umfana ngamcupha lo mfana mina nguzwane mina sakhuluma naye ngejabulele cha sekuyazwakala ngoba angalula lutho vuma phela kuqala ukulahla lezikhwama nalabo ubulalo kwaphela kodwa phela ngokulunga uzofika lo baba washo wasukuma manje obambe moyeni kanje lo mfana walo sathi wenzani wathi ngiyathaka phela manje hawu ungane na usekho ngani sowafa uthi hayi phela ngoba ngithaka nje ngithaka ophilayo uyabona usize enthumeni bakwethu unenkani unamanga uqilo ukukhohlisa unenkani uyasola ukuhlaniphe esidlula ingqondo yakho kanti awuzenziwa leziqila lamaqila kini ushembe wabageze khale bephumula uma uvuma wena mayibonge Nkosi uma ngeqiniso phela mawungena lutho sosebenza sazo sothi wasibemazi sobe sihlabelela sibacelela zito baba baba bethu sifikele izinyane nabakhangela mankengana nangu umntwana abantwana bakhe basezulwini lethu thina ngePishori ufike phakathi kwethu akafikile uthi uvakashile uzomela intombi zakubo uzomela abantwana bakubo usukele emandulo ngaphambi koNkosi enkulu noNtuli uzomela bona ekhaya emphefumulo. Amen. Kuyasijabulisa siyathokoza zinyane lenkosi siyathokoza kakhulu ukubona kuyasijabulisa ngoba masifunga asikwazi ukudlula nina kufanele sifunga simemezele ngoba nizingonyama uNkulunkulu aenze naba izinsika kuleli izwe imthandazo yethu idlula kini kuyasithokozisa sekuzovuka nomkabayo bame ngenyawo noma kuzovuka zonke izisekelo zakuleli izwe sithandazela ukuthi uNkulunkulu walethe ebuhleni bamaNazaretha anqobe ngoba konke okusokwenziwa kusuka kwenziwa yithina abafokozane bese sokuqhambukela phakathi kwegodlo zamakhosi siyixobe thina abafokozane
kanti masiyeka nje bangalungisa bona thina silungise okwethu mayibonge Nkosi amen kuzoba khona ukuthula siyabubula siyathandaza sithandazela ukuthi uNkulunkulu aze asisize sahluleka kusekhona uNdloma sathumela ngapha nangapha uNkulunkulu esesithumile wasithuma sasize Judiya ukhona kwakufike nokhomanda bomkhonto wesizwe dala wathi babangize nakubo bafike bayikhalela bathi siyacela Nkosi ukuthi usihlambela ithuna lika-Abed Ntunu uyena wayishintshile ukuthi siyofunda ikhali zabezizwe safika sebembubhisile lithunyazi bezulu cha nangathunyanga u-Abed Ntunu u-Abed Ntunu wayefana nobhekela wenkosi u-Abed Ntunu wayefana nenduna abantu ababemthumile ingonyama ekhona amen ingonyama ekhona kumele ingonyama ezazingaphambili amen amen wathi mina angangenze lutho hambani niye kumdlombani niyobikela yena umdlombani uzobuya sihambe naye umdlombani siyogeza lelo liba likaNtunu ngoba ikhona inkosi yona eyayikhipha eyayijuta amabutho ukuthi awaphume ayoliziphi hayi uNtunu nanijutshwe nina nimele nini umfanekiso wamabutho asendulo nike sikuyele eceleni nani army nani ngamasosha nayo yonke nini ngamabutho mayibonge Nkosi amen ayizange ngizozange baze wahlele kunini taze ibuzi Nkosi sesithandazela inkosi ekhona namhlanje uthi uNkulunkulu sengathi ingawela zonke amazibuko izifike noNkulunkulu ngoba le ndlu le yakhele bona yibo abantu bokuqala bazokhipha amabutho ngoba amabutho ayejutshwa abokuqala bokugcina baqoqa umhlaba isendlunkulu mayibonge Nkosi amen sinebona-ke siyajabula masefika amazinyane amen sekuzolunga ngoba isipilo sabo siyashesha ukuzwakala amen nabo siyabathandazisa ushembu inkinga ubezanathatha into yakhe ayifihle lithi ilimi labadala incwanga bayibona bona ngamaqili ubezanayithathe kuhle kwenyoni incwanga icasha ngeqabunga mongazange weluze ngeke uzuyibone kusithelele ngeqabunga ekuyishaya nale nto uNkulunkulu njalo ufika thatha into yakho bayibekezeli wathatha lo mfula wakho wawubeka kwamasha endaweni eyifebe nolondini lababulala into enganakeli wakhuluma ngomasha uhlele enkandla uyinsizwa yakwenu intokazi yakwenu ukuthi uhambe kwamasha ukhuluma ngokhokho bakho ubonibona ukuthi awusangana lo ushembu njalo efihle into yakho washiya izwe labo bantu intabazo losuku laphakathi wangena phakathi eBethlehem la kugcwele khona ulondini nefebe nababulali ebhabhaye nala eliphakameni phela kade kuli sekuthiwa zimula wasekhona umntu wasephakameni owususa futhi wasekwelekheli kodwa nje indawo embi uNkulunkulu njalo ubezana baleka uNkulunkulu ayocasha endaweni eyize lezo wayeka ukuya la esithi yona akhe khona umuzi endaweni zabelungu waye endaweni eyifokozi nakhona-ke nakunjalo uyasho kodwa noKristu uthi ngiyabonga baba uthi lokhu kufihlile kubahlakaniphileyo nabaphulileyo ezayo wakubeka ey'nganeni nakubantu abangenelutho kungcono ungabitho ungenalutho uyezwa mayibonge Nkosi nanike nobani la namhlanje sila namhlanje ingoba aniyithwele ngakho ke la kuba nifika nje abantwana amazinyana kuyini-ke wena bahamba bethungatha bayacinga bafuna indlela ekhaya mayibonge Nkosi ngiyabonga ngicela sibe abakhonzi abahle abasezulwini umbangela wenkosi ozesicelela isibusiso socela umshumayelo nezwi elivulelekile ngiyacela abashumayeli benkosi nakumbangeli ngiyacela sibhale isihlabelelo ngiyacela abakhonjwa benkosi ngicela lenhlalisuthi yabantu isihlabelelo izwi lezulu lise 147 emva kwazo umbangeli wesisicelela isibusiso inkosi kusukuqabanga amen 147 lihlabelelo Zulu
Yeah.